Ndabasuhuje mwe mwese mukurikiye Rwandanews24 muri studio murasuzwa nanjye Spirit Habimana turi tariki 14 Mutarama 2025 none umwanya w'amakuru ku buryo burambuye dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Uwabaye umuyobozi wungirije wa RBA yitabye Imana. Mu karere ka Kamonyi habereye impanuka ikomeye y'imodoka. Muri Afrika y'Epfo abantu 9 bapfiriye mu kirombe hakekwa inzara. Pep Guardiola yatandukanye n'umugore we. Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi wa Nigeria. Mu gihugu cya Uganda Besigye yashinjwe ikindi cyaha cyamucisha umutwe. Mu kanya ndagaruka ndambura aya makuru. Kanda kuri subscribe no kunzogera ujye na makuru kugiye kuri Rwandanews24. Ubundi kandi like na share uyisangize inshuti n'abavandimwe. Bahaye ikaze muri aya makuru kuri Rwandanews24. Claudine Deriko wanyirigira wabaye umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA yitabye Imana mu ijoro rishyira kuri uyu wa kabiri. Wanyirigira yabaye umuyobozi wungirije wa RBA kuva muri 2013 ubwo yari yungirije Arthur Asimwe wari umuyobozi mukuru. Icyo gihe ni wari ushinzwe gukurikirana amashami ashinzwe ibijyanye n'igenamigambi, imari, ubukungu, imenyekanisha bikorwa, abakozi n'imiyoborere. Rwandanews24 dusomamo iyi nkuru iravuga ko bivuga ko yapfiriye mu Rwanda aho yari amaze iminsi mike. Kuva muri 2023 yakoraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yakoraga mu kigo cyitwa Global Solutions Agency LLC ashinzwe ubugenzuzi mu mishinga ireba Afrika na Karayibe. Ni inshingano yavuyeho mu gushyingo muri 2021. Nkomeje n'aya makuru muri Uganda Besigye yashinjwe ikindi cyaha cyamucisha umutwe. Kuri uyu wa mbere tariki 13 Mutarama abashinjacyaha ba gisirikare muri Uganda bongeye icyaha cy'ubuhemu gishobora guhanishwa igihano cy'urupfu ku rutonde rw'ibyaha biregwa umunyapolitike ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Kiza Besigye umaze igihe atavuga rumwe na Perezida Yoweri Museveni umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi yafatiwe mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya mu gushyingo mbere yo kujyanwa muri Uganda mu buryo butavugwaho rumwe. Yashinjwe gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko no kubangamira umutekano w'igihugu cya Uganda mu rukiko rwa gisirikare nubwo atakiri umusirikare. Kuva icyo gihe afungiwe muri gereza yo mu murwa mukuru Kampala ari kumwe n'umuntu we wa hafi Obed Rutare bariganwa nkuko iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ivuga. Inkuru dusoma muri Bwiza ivuga ko umugore wa Besigye Winnie Byanyema umuyobozi mukuru w'ikigo cy'umuryango w'abibumbye UNAIDS yatangaje ko ibyo aregwa bishingiye kuri politike. Abamwunganira bo bateye utwatsi birego bavuga ko nta shingiro bifite. Ku wa mbere mu rukiko umushinjacyaha wa gisirikare yasomeye Besigye na bagenzi be icyaha gishya cy'ubuhemu. Iyi ni Rwandanews24 naho ngi ndacyari Spirit Habimana mu makuru ku buryo burambuye. Ushobora kuduha ibitekerezo, inyunganizi cyangwa se ushaka kwamamaza ibikorwa byawe kuri Rwandanews24. Nyura muri comment kuri YouTube, duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0736 10 cyangwa kuri 0788 71 50 91 Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuko muri abagaciro. Mu karere ka Kamonyi habereye impanuka ikomeye y'imodoka. Mu karere ka Kamonyi urenze ku cyapa imodoka zihagararaho cya Musambira munsi ya paruwasi Gatolika ya Musambira habereye impanuka ikomeye y'imodoka itwara abagenzi ya RFTC yavaga mu mujyi wa Kigali n'imodoka ya Toyota Hilux Vigo yavaga mu karere ka Muhanga. Hakaba hari abakomeretse. Umushoferi wa Vigo ngo ntacyo yabaye naho abo mu modoka itwara abagenzi ya RFTC bakomeretse byoroheje bose bakaba bajyanwe kwa muganga. Umwe mu babonye iyo mpanuka iba yabwiye Kigali Today dukesha iyo nkuru ko iyo Vigo yihutaga cyane ari nabyo bishobora kuba byatumye igonga imodoka ya RFTC mu gushaka kubisikana n'izindi modoka. Urebye uko amashusho yafashwe n'ababonye iyo mpanuka wakeka ko Vigo yagonganye n'indi modoka ikaza no kugongwa na bisi ya RFTC iyiturutse inyuma, ariko siko bimeze kuko ngo Vigo yazamukaga yagonze iyo bisi igahita yihindukiza kubera umuvuduko mwinshi. Mu gihugu cya Afrika y'Epfo abantu 9 bapfiriye mu kirombe hakekwa inzara. Abantu 9 bapfiriye mu kirombe cyo mu gace ka Stilfontein gasanzwe karangwamo ibirombe bya zahabu muri Afrika y'Epfo. Abandi 26 babasangamo bakiri bazima. Ni nyuma yuko hashyizweho ingamba zo guhagarika kuhiriza ibiribwa n'amazi muri ibyo birombe mu rwego rwo gukumira abajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tariki 13 Mutarama 2025 nibwo amashusho yatangiye gucicikana yerekana abagabo basanzwe mu kirombe cyo muri
Tears for 10, amwe mu mashusho yashyizwe hanze n'ihuriro ry'abakozi ryo muri Afurika y'Epfo. Giusa yerekana abagabo benshi bicaye hasi, umwe ari kuvuga ko bashonje bakeneye ubufasha, agira ati iyi ni inzara, abantu bari kwicwa n'inzara. Akomeza avuga ko abo babonye atari bo gusa bapfuye, ahubwo abapfuye bagera kuri 96. Umuyobozi wa Giusa Mametwil Sibey yashinje ubuyobozi gutegura ubwicanyi bwifashishije amategeko ahohotera abantu, avuga ko bitari bikwiye ko abantu babigwamo. Ishami rishinzwe umutungo kamere riyoboye abari gukora ubutabazi rivuga ko kugeza ubu bamaze kubona abantu 26 n'abandi 9 bakuwe muri icyo kirombe bapfuye. Nta mibare ntakuka yabari muri iki kirombe cyangwa bakiguyemo yatangajwe kuko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje. BBC dukesha iyi nkuru ariko kandi dusoma mu igihe.com yanditse ko kuva izi ngamba zo gukumira abajya muri iki kirombe binyuranyije n'abategeko zatangira, bivugwa ko abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro barenga 100 bamaze gupfira muri iki kirombe, ariko ubuyobozi bukaba butarabyemeza. Reka amakuru nyasoreze mu gihugu cy'Ubwongereza aho Pep Guardiola atandukanye n'umugore we. Umutoza mukuru wa Manchester City Pep Guardiola atandukanye n'umugore we Christina Sera bari bamaze imyaka 30 babana. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 14 Mutarama 2025 nibwo amakuru yacicikanye muri Espagne ko Pep Guardiola n'umugore we bamaze kwemeza ko batandukana mu bwumvikane. Aba bombi bahuye mu 1994 ubwo Pep yari akiri umukinnyi wa FC Barcelona yo muri Espagne, ndetse nyuma y'imyaka 20 bahita bemeranya ko bagomba kubana akaramata. Kuva icyo gihe uyu muryango wabyaranye abana babiri b'abakobwa aribo Maria na Valentina ndetse n'umuhungu witwa Marius. Tariki ya mbere Gashyantare 2016 uyu mugabo yagize umutoza mushya wa Manchester City, biba ngombwa ko ahita yimukana n'umuryango we bakajya gutura mu Bwongereza. Nyuma y'imyaka 3 gusa Christina Sera yahise amusiga asubira mu mujyi wa Barcelona ndetse ajyana n'umwana umwe. Kuva icyo gihe babaye kubiri, usibye rimwe na rimwe banyuzagamo bagahura bahujwe na gahunda z'abana. Byamaze kumenyekana ko aba bombi bamaze kumvikana gutandukana, ariko bakabigira ibanga mu rwego rwo kurinda abana babo. Aya makuru agiye hanze mu gihe uyu mugabo w'imyaka 53 wegukanye ibikombe bitandukanye birimo ibya UEFA Champions League ari mu bihe bigoye byo kugarura ikipe yatakaje imikino 12 muri 20 heruka, bikaba ari ubwa mbere byari bimubayeho. Kugeza ubu iyi kipe ye iri ku mwanya wa 6 n'amanota 38 ikarushwa 12 na Liverpool iyoboye urutonde rwa shampiyona y'Ubwongereza. Nahansoreje aya makuru ariko reka mbibutse ko uwabaye umuyobozi wungirije wa RBA yitabye Imana. Ni mu gihe muri Uganda Besigye yashinjwe ikindi cyaha cyamucisha umutwe. Iyi ni Rwandanews24 naho ndi Spirit Habimana.